pregledate video duže od 3 minute, to pratimo, vidjeli smo da ništa ne gledate. Džaba pričamo. Eto. Ako dođu do ovog dijela. Pa neće doći. Ovaj ćemo dio stati na početak. Dragi naši pratitelji, šaljemo vam velike pozdrave. U novom videu govorit ćemo vam o trkačkim pojmovima koje smo vjerovatno spominjali tokom prethodnih videa. Vi ste se pitali u stvari što to znači. Pa većina trkača kada krene sa treningom upola se pita ili kaže da nema pojma što je meni ovo trebalo i zašto ja ovo radim. Ili jednostavno da zvučite kao profesionalni trkač, znači bacite pojam neki, a ni mi sami ne znate šta on znači. Prvi pojam koji sam ja naučila, nisam znala šta znači, bio je pace. U stvari, pace nam govori kojom brzinom trčimo i za koliko minuta istrčite 1 kilometar. A šta ako trčimo na milje? Pa onda je u miljama. Moj pojam je VO2 max, to znači koliko vaš organizam utroši kisika efikasno u toku 1 minute tokom trčanja, tako da je to jako bitno. Možete vidjeti po internetu kako se ljudi hvale svojim VO2 maxom, tako da to je jako bitan pojam. Alma, imaš ti dalje šta? Fartlek. Govorili smo o vrsti treninga koji se zove fartlek. Fartlek je u stvari trening tokom kojeg mi mijenjamo brzine, sporo pa brzo, pa opet sporo, i cilj je nakon brze dionice da ne stajemo, nego da nastavimo sporo i da nam se naše tijelo navikne hlati i odmoriti tokom sporog trčanja. Značenje riječ fartlek je sa švedskog jezika, švedski je pojam i Šveđani su izmislili tu vrstu treninga i znači igranje sa brzinom. Moji pojmovi naredni spadaju u suštini istu kategoriju, tu stepence i brda ili jedna stepenca. Tim treningom vi jačate svoju snagu, trkačku, što je jako bitno, i to vam poboljšava kasnije da bolje rezultate da imate. Intervali su u stvari treninzi tokom jednog intervala otprilike trčimo i dajemo sebe 80%, ne baš puni maksimum. I naravno tokom intervala se pravi pauza, kad završimo jedan interval to može biti odmor ili hodanje određenu dionicu i on su većinom isprogramirani, tipa 300 metara tog brzog trčanja, 100 metara hodanja, pa opet 300 metara brzog trčanja. Moj naredni pojam je tapering. Njega što treba da vežemo uz neku jako bitnu trku za koju se pripremamo baš, i taj tapering u stvari znači da ste u najboljoj formi u tom trenutku. Naša direktorica Edina, ona je u taperingu tokom čitave godine, znači njoj sat izbacuje konstantno da je u najboljoj mogućoj formi. Kako, šta, ne znamo, ali smo to uprti. Carboloading je u stvari sedmica pred trku otprilike koju se hranimo na poseban način kako bi energija na dan trke bila što ekonomičnija i na najbolji se način iskoristila, i najčešće jedimo proste ugljikohidrate, a to su paste i pice, a izbjegavamo proteine. Tako. Ja mislim, I uključuje jako veliku unos vode i izotonika, limun, malo slanija limunada, neki citrus. I evo za kraj smo ostavili easy run, ili poznatu stvar kao recovery run, koji se najbolje pokaže ština kad spremate maraton, pa imate za vikend jednu jako veliku dužinu da trčite i onda vam dođe utorak ili ponedjeljak. Naredni vam je uvijek easy run gdje treba lagano da trčite, da se ne umarate, a u štini easy run znači da trčite u zoni 1 ili zoni 2 maksimalno. Zona 1 i zona 2 se odnosi na vaš heart rate, to je otkucaj srca u trenutku dok radite tu aktivu. I eto tako, opet najbrži. Opet i uvijek stroga. Please, share, subscribe, lajkajte, brate, šta god hoćete u stvari. To bi bilo to, vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav! Moj pojam koji počesto se koristi je VO max 2. Moj pojam je, ne moramo iz početka. Centar, pozdrav! Jesi sad pomjerio? Moj pojam je VO2 max. VO max pa je ovo. Dobro. Moj pojam je VO max 2. 1 hour later. Please. Moj pojam je VO2 max.
Ja i... Probaj drugi pojam ako ti je smiješan. Ovaj ćemo, izgurat ćemo ga. Nekako ćemo ga Ma izgurat. ja neka, na gura. Zima požuti. Kako se to piše? VO2 Pa znam, max. da se znam. Da nam Salma ne bi smrzla. Ajmo.